نفسی تازه نوروز مبارک باشد. چهره پاک و دل افروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. چشم فرخنده و فیروز مبارک باشد. کرته سبز به بر کرده ز نو کوه و کمر، چو عروسان شده در شاخه گل تازه و تر. مرد دهقان به زمین دانه ارمان پاشد، سرکشد دانه افتاده به امید ثمر. باز از خواب طبیعت شده بیدار امروز، ساغر لاله خندان شده سرشار امروز. در کف برگ چو دردانه درخشد باران، ته به ته در دل ما مصرع اشعار امروز. دوستان فصل دل افروز مبارک باشد. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. نفسی تازه نوروز مبارک باشد. روزتون بخیر و باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم. شکرانه خدا خیلی ساز شدگیم. اینجا هوای بهاری تاجیکستان الکی چه خیلی که دیده استید این زردالو این میخواه شده نه شکفتگی است با شکفتگیش ریخته اگه غورا میکنه نصیب باشه نوجوده باشه تگی ودومده یک دیگه عشق دستید همون را دیدم گفتم شما در نشان میتونم توی یک فکر موجه عشق دستید بعد نه اینجا محوش آمده گیره که دسته این برای چی گیره که دسته دندانش جمانک شده بده نه صنف یک میشه که جمانک شده بده برای وای گیره که دسته این ایش باشه دلسوزی که دسته ده پاش دل سوخته است هوای این جمیدگی این غلطی دیگه قریب نگاه کنید غلطی دیگه قریب یکی می نمونده است بگیریم و میره گیره که دسته نمیگیریم اون بسته. و دوستان عزیز این روز نصیب باشه منتو کدنیو ای همه کار دشواری منتو گوشت ریزه کنیش اما بد میبینم و نمیفرمه که ای سکورود ای میسروب که بکسرونی میفرمه به دست ریزه باشه برای مو ازی ریزه میکنم یکم میره ریزه میکنم بعد زولا میگیرم بعد پیازش ریزه میکنم نصیب باشه اینم خیلی تا آخری با ما باشید منتو میکنیم انشالله که هوای ما خشرو شده که سری باران بود ما ساعتی گرفتن در باران بود اما این روز باشه افتاده که خشرو اگه بدی بیتش باشه افتاده که خشرو کدهیم گوشت ریزه کده شیدم دوستانی عزیز و یک بار دیگه خواستم در همین آخران پیشه رفتن و پای شوارم شدیسته اگه خدا تنجو امونی را بتی اگر روی سفید چه بتی اگر بروه بعد دیگه خیلی منتو میخرندن دیگه با منتوی خانگی دیگه برای ما خواستم کم ترک منتو کنم چه خیلی خطور میدونید منتو با روغن به مزه تره و در اینجا گوشت ما اگر کم هم که باشه چه خیلی بگم ما گوشتی بسیار شوق دوست نمیدارم این گوشتی کم و پیازی بسیارش باشه برای که با مزه او داره که خشر میشه ما چند بار گفتگی من کردنم ده اینا با میگم که برای ما گوشتی کم میگیریم نباشم گوشت بگی هسته فقط برای مزهش بروی گفتن ما کم ترک میاندازیم کارتوشکا نمیاندازم فقط گوشت میاندازم و روغن پیاز بخیر پریپرا و هم خیلی چیزا نه خیلی محوش کم ترک با خندی دسته نگیم دندانش چه نمی چرا رسم کشیده یعنی اینجا باشه من ماشین ما بور آوردم 2 روز شد 3 روز شد درجه کتر پاره کدگیم نکیم ندختم برای که گفتم روزی یک شنبه معوش ما گپ زدستم گفتم روزی یک شنبه جواب شوند خشرو در تنش چین کده بودوزیم برای همون ندختم اینه اینجا ماشین هم دیگه دم گرفته. دوستان عزیز و مهربان برای زوالش باشم من فقط آرد میگیرم آب نمکاو کدگیم اینم خیلی من میشورم چی نمیاندازم ده
дигора тухму ҳар чи дига меандозам намеандозам хали фақат об кати орду намак ҳозир зуволаша гирифта мешам бо нишон метиҳам тунам. дӯстони азизу меҳрубон ина ман чиша тайёр кардам. Салатча тайёр кардам. Зуволаша хелеш гирифтагиам. Ду зувола ба сай барои ки фақат сета мегирам яташ мемона ё ки хонума мекунамша ё ки фатир барои амо дута гирифтам. Нем хали ҳозир хай зуволаро тинак мекунам. Ба крахмал тинак мекунамша. Ба крахмал тинак мекунамша. Бо нишон метавам печондан ма ба пухтагиша. дӯстони азизу меҳрубон ман тинак кардам калони бад буд. Чӣ карда натонистам видео карда натонистам мегӯям калони бад буд. ҳозир ҳамаша мебарам ами ҳозир я зуволаша тинак кардагиам. хай тинакиш тинакаки хушро омадагиайт мебарам бо нишон метиҳам тона. дӯстони азиз ина имрӯз қати рафиқ генерал манту пухтесем хай наи селалиш тайёр кард. ҳоли меоя вай ман шому хонда омудам вай шомхонӣ рафт. ёру ман мемонам чира гирон мекунам газа. хай намеда чӣ қадар медонед ки ина мантушника газа гирон мекунам то вай шомш хонда меояд ба ёша вай мекунем хонумай понумай короче се тарелкада манту 2 тарелка дигада хонума. намехел дӯстони азиз. дӯстони азизу меҳрубон мантучакҳои мо тайёр шуд. ман эра тинуки бад кардагиам. намедонам мак чӣ қадар бигирем. монданда мондем гирифтанда чӣ кор мекунем. лалиш хати мехӯрем. тинукакай хали сахтар бикаш бӯй меша барои вай и камтарак хунук шуд бояд бигирем. барои вай мо ждат намекунем. инеҷа ба зели нов кардам чака бе зели нов кардам чака. насиб ҳозир мегирам аки шӯхӣ кардастам гирифта мешава. тавишта равған кардагиам гирифта мешава мегирам баъд ҷураев я месанҷа мечашия. не ки ман заҳровона мехӯрам ман чака кати мехӯрам мумкин нест заҳровада. дӯстони азизу меҳрубон ина мо кашидем мантуро гирифтем шӯхӣ кардем хушроак гӯшидагамаш баъд ина ишахай иқиқа хӯрдак тоқат накарда ма хӯрдума чака намерезем да болош барои ки нехал тар карда мехӯрем барои чӣ ки фариза кати мо мехӯра баъд нозу бозор мекуна барои мо. ба маззак омадай ман хумамяд дутак хӯрдум. гап нестанака ҳоли ман мерам баъд маро ёд мекунӣ. мантуҳои маро ёд мекунӣ. дӯстони азиз чӣ қадar ки гуфтам рафтанои аз натуна ёле рафтанош бо ҳозир менависед ҳозир менависед кайда мера баъди 20 моҳе ҳои наврӯзиёро мезгарона ба мерава агар ки бо авиам агарайда агар раҳо маҳкам нашава билет дора билет гирифтагия иншолло маҳкам намешава. инам хеле хай ба мо иштиётом ина ира соня кати фаридун ира ма кати язнатону фариза маҳваш дадодем уже вай хӯрдестай вай тоқат намекуна барои мо анака ба мо иштиётаом дар ҳаминҷо боша видеоро ба поён мерасонем то видеои анда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. иншалло ки бо видео мепартоем иншалло ки киртара духта чен када баъд мепартоем бо видео. хайр